Tison kita tengok pensi kita jauh. Angke pini abang ke dak alina na cuman tuh ke malo Kongres itu. BJP तुम हेलो पिक BJP तुम के ason latong ke RSS cat dilo la suposi la uniform civil code ta elang to non ke pacun pula si la tum BJP tum hanya tum support rino seta aho kalam itu merilang koi mati di la uniform civil code mentu lo kapin cho dan constitution ki thi bom muslim jog dun chok la so bil ke ante first prime minister kamalo Jawaharlal Nehru dine halo de inde Kongres nang la dake kacong huma ba itu muncek lo mati inte lambang de jo BJP तुम दा पुपो कांग्रेस तुम से की चौक चे कांग्रेस तुम दा पुपो BJP तुम से चौक चे और मैंने बाहिनी दा के चौक चे हमारा कांग्रेस तुम बांग लासो बिल बांग था सो हुट जोक दुनो नॉन के पाचुन ये बांग BJP तुम पाचुन आ पुलिस के जा बेलो मत दी लाइन में तुम नची या नहीं बा लासी ये तुम नेशनल पार्टी लोग ये तुम काचार चुनके ये तुम फन आ प्रोटेक्शन हांग दा वे लो लगे आधे मा नेशनल उतार दे लगे ini tuh karya kepan cerang josi alam nah hok tak ketahui lah tumai janda loh national popot pacing barcit po khai atum pan anda India solote itu me ejade lo kusila tumake ai janda ke po dasme national party tumake serta ini tum lapu bang itum chok sede di itum chok sede di national party panjang situm support don bomang polotante ini tumake mang maka itu maksis do kok lagi central bang kajat government pedunang setelah dah kamangke itu regional si tum hai na de lasi non la bangso uniform civil code anak kiri non Kongres nung si introduce lo la so bill constitution nong pidun lo non implement ji bang BJP tum si regrok tong Nagaland Meghalaya Mizoram atum bang home minister dong dam elo central government pancing pidang elo ni tum bang kenang parlo ponong gitu tar Bangalore autonomous council tung ga ainar dolcet malang manda sini dun dei lai uniform civil code ke ko kiloma po thanga chini nila lasi laso uniform civil code la da pen chini ji polotante uniform polotante itu areng no kalam pen ke kachimba di uniform itu school uniform pe ngono akili repen student no pelo akili repen akelo choy akelo pen akili de la school set anda laso uniform si emlapo ang riang don mane ijab de do kalo cimbar civil pulangke itu rights apa sih pulang civil pulang itu private atau apa ini jong dengan itu pulang lo code pulang aron alu lo ba kita bukan lo lasi India lo bangke non happy itu muka mata ke sunglok lo ate mat hai so tu mame thang cicini bom lo kedi mame thang rights sama mu cicini bom lo no itu nda sik sidul pulang itu ki di cipalong di jolong le tapi na song ta si voting right awe election da ajab long le de la son si tum cicini bom lo itum cicini bom pera jo phala khai pie tum bange kamatha sum tum mon ke la so posi ke pangri sum tik re la tum ga chingwa he ke pangri sum tik popot la so uniform la bang so allo jong si tum pe pang de lo pote ke pangri joi ti ala to mateng pote seta ko nad lo mala tum konat si tum han nang kai teji makala lo uniform civil code long number 1 bangke pangri pangdon de marriage lo pangri pangdon lapen isi bangke divorce lo lake kachiti ka chewar lo number 3 bangke succession lo number 4 bangke inheritance lo property lapen number 5 bangke komalio abang pujong si osumar le achopang reng pu he adoption boleng le bangke lahai aron atang kaddo kavita isigat tu mun tum kar di tum ye kali jati mati anda masa cipu dulu hal hai ka bilu total si thuok ponon la uniform civil code lewang pe puto cha tingon pone pipon chini kilo hala tumateng lo tumi klemo nang anke non six sidul pen ke ele tumke bang apa si long le tumi jornu anke non uniform civil code long ke inheritance bolo kadi inheritance bolo nang te lake property afan kacepahan puja fansi law tengke amining ke dambo इनके प्रॉपर्टी के सोनी सोंथों ट्रबल नहीं फोन बॉय में हरनु इसे प्रॉपर्टी लो फोन नु इलोंगे दिन दोवेर इसे प्रॉपर्टी इलोंगे दिन दोवेर को कॉपी हरनु ला दन सिगिनो फोन नो है लोंगले लांगा इन त्रोने लांगा टिबी अंदर लासो लोंगले कांखी लांसो रोड डाको दंगा दिपु कोन दे सिंग दे योगी परमानेंट लो लगे ला पेंसियर रूप
asan hormu an bangke convoy hormu do lake portable botai tum pumi convoy pun hormu lasi non lahai an dami itum longlip tenang ke jor ke nam an dami non ke 6 dilo tenge tum ke jor no lo ke ti ke so bange non hala lewang lote bang general lo hala ke be che tum aron si ba wan de jor mat jor no gam puran ke lake la maning hang tik mi thak ti ke jor lasi la bang tum khang bek nang ko inde lake khang ye ko son lonte last nang ke lehi ke rong hele tum arjus let huita la tum han parem re non to rong tum han le parem re be chok chena athela tum lo ke pa implement nami di la tum lo ke la tum BJP EMCM MP MLA tum lo iklan nami ke lasi ile tum election long la tum han kerem re pulo tang te ile tum ilo a hok per alam la pe isia bangke le bukan tum mangala lo sorkar tum kai tai tum chithane la pen ile tum government tum tanang pupu সংবিধান long sonni hormu de rights mane assamese se adhikar ko bodi adhikar article 244a ke ile tum adhikar lo সংবিধান ateng pen constitution ateng pen ile tum constitutional right to situm lo de সংবিধান ateng pen tum kelong vek nang pu kai po lo bodi itum hang big document tu ni kale 1969 dai tum paplu dun dulu deh itu mah alidar satu reject dun dulu PPSLC tum bangga leader kita itu kapre ka atau mah bakal council gitu atau mah reject dun dulu ante nona bangke tum pilo ke claim nahi bangke government of India ba government of Assam bhan ini tum punai ji bangke ko pilo nda ko de ha i punainya bangke 51 ini punanya bangke itum dead le mane afan le jakon ne pichot kali ba itum ki hang phale kelong re jita kali ba hang hedet pote itum pinini le jalam kali itum ahok lo hang da hang nang ko sedame sorkar tum nang pipi det pulo tan de kupinia towa dolang mai tum bangke pak roye pha hala bang situm lang nam na ko ko dan hala sini le khang dang tu non bangke tum lang nam nang constitution ateng pande part 4a Indian Constitution long part 4a long ketok lo fundamental duty fundamental pulo tang ne copy fan lo ke thenai lo principle ku dai tum pulo a head lo lage tar mane India asoan ke claim back nang ko la sa duty ke bound lo mane ke tok ta pen claim back nang ko laka duty bang dei i hia pada bang ke ako rights do hola bang ke fundamental rights do hola itum ke hang lok lo mane noguri tum ban copy pi awar sai sida ki tima Idoma Indian Constitution nomor 62 long hala itung kace hang long lo labake inte government dum nang pipe ja polotan de nang top ni pan ko pina towa do nang ni dula osol lonte number 1 long asasi ko de fundamental duties 51 of the Indian Constitution part 4a long pulo it shall be the duty of every citizen of India posito de ni number 1 se puri chot pade it shall be the duty of every citizen of India citizen pote prime minister ta lo chief justice ta lo president ta lo home minister lo ko mamad ma union railway minister angton anta India citizen lo monte India nogri lo bodi ante constitution lo ketok asom anta nang tum da claim nang pu la mang claim nang pu সংবিধান teng de it shall be the duty of every citizen of India to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. Nela number sisi puri chokko. Tamane সংবিধান long ketok hormu an ke do hormu an ke nang tumta proyek nahi pulo. Inte choice itum han article 244 nang dite lalu non itum union government mang karti tam nahi. Nang tuma duty dulu ke da 51 a long to ke article 51 oke pra isi a bharotchari arona lo long ke it shall be the duty of every citizen peloke prime minister dalo speaker dalo parliament lo MP tuman dalo a duty lo kente cholo khang pring ke tumana pipe de lalu no itum karni na ko chelsea ako nang pipe pote ko pilo nang pipe de itum han siksidul ke bangasu phan botalis thanai puke anti tribal pusi tumanai pudi ante la 244 et tok tan tok plakathi nang pipirat kente nang tungke India government kente anti tribe kalima tum anti tribal kalima de
Aku dak ikut usulan je, nang tum anta claim nang pupulu. Citizen bote ang tolapalo India lok itu ana prime minister kenceng lo kacore ka tumhan ana duty sigal. Coholo nang pipedet kente. Jo. Halal itu non kartu karna. Lasi la kepar juji pulo kante la ke homaino tenge thekse hi. Kile tuma sar MP tum chopa hai he pulo kante lasai tum thekse hi. Noi tum sedang no popo. Netung votalis thanai pukula ke constitution os dipu doko constitutional right. Ante nang tum 244 e cholo nang pipedet. 51 okay bra si elong etok do kense duty lo nang tum ki pan kio dia na de amar kane 244 e kio implement kora nai keloge kio ko na oh 1969 pen lo la sohor mu etung ke han de ukilo na pikir tunang ko pono modi mana himonto lege doma himonto mana tar jupuri ngam matalu lan lo yu tung ke claim nai lasi ini tum tiri nang ne ke claim nai bang ke into market tek do mai tum to na lan lo milihin kan peding lo asi rights ke tum ke long nai ke dukok lo bang nang pipi de non ke kopi sinang pipi de lo kopi jo ne lo bang ke tum ar sinang ko bai tum ar dina de la pan fancy ni nang tum mateng lo ni lam te de ke lo pano coba no lang sakit kayak kita coba lagi jadi coba dulu kan mungkin begitu pun